Sonum bul dününün sırları. Bugün Übülös менен Ümit Najır'da Балдар үйүнө келдик. Өзүм ушундай кичинекей белектерди алып келгенге сөз бердим эле. Жана бизге жардам берген Байгазандын полуфабрикаттары. Байгазан сизге дагы чоң рахмат. Анда муну кеттик чабар элек. Азыр айтышат. Эмне артка отургузуп койдуң деп. Meni esnep Kur'an okup tursaňar, oşol жетişti. Geleceğiňer keň, ıryskyňar mol bolsun. Meni sagınbagıla baldarım, meni jibermelen.